Kokborok entrance test ni bagai city intimation list ongkhor ka Juni 1 tarigo fia bahai no hai 2 tarigo tewaisa city intimation list ongkhor ka aro ke baksa reng srengnai rokni Kokborok entrance ni list sekerikya Kokborok entrance Juni 7 tarigo ongkha fia ba 300 ni slide kobang reng srengnai rokni admit card ongkholiya out of state exam klainai rok bahai no thangnani bagai flight ticket khlaijak fia ba admit card ongkholiya ni bagai exam rena thangmanliya te flight ticket khaimani rangbo tuyo kochogoi thangma hayengkha admit card ongkhoriani tuyoi NTA o korengna chaito khebo korengoi manya paithago korengoi mankhebo sajago nung simia nung hai kobangma student tongo admit koya abo olo ongana hini sajago mungsa kaham solution manya Kokborok exam renai rokle Tripurani mamangse henke tangai exam city Tripurani fataro khiklai aboni bagai kobangma rengsrengnai rokni rang kobang baibekha tei tabukbo kobangma rengsrengnai rokni admit koya kho amo haijung jalo nogai TSU Central Committee ni ongoi Tripura University ni Vice Chancellor ni aro Deputation ni nabagai jora samang maine angai paithago jora mankha Vice Chancellor Saka Kokborok subject ni MA ongnai National Testing Agency telang yafano Tripura University telangnai te fatar haste o tamoni bagai Kokborok ni bagai entrance ni nabagai thangna nanghinai TSU sengke bosaka Tripura o kahamani khani kiri ni bagai se fatar haste o thangai entrance exam mari o hini saka o Deputation o thangi manjakha TSU Central Committee ni General Secretary Sujit Tripura Komoljit Mura Singh Trishan Deborma, Onkit Mura Singh, SFI ni Koshik Patari Akosang. Song tini o jagat TSU Central Committee ni ongoi, tai SFI State Committee ni ongoi, kaisa memorandum submit khlaina phaika Tripura University o. Nara jotono saimano live thongjak 7 June Tripura University ni Common University Entrance Test jeta ongmani, jeta National Test Agency ni under tongoi ongo. National Education Policy 2020 जों तामुनि बागै आबनि एगेन्स्ट थाय आबते केसा उदाहरण जों साइमानो हास्तेगो ताय केन्द्र बीजेपी आईपीएफटी थाइमानि सिनि जे बाबे Kokborok सब्जेक्ट नेग्लेन्सी सलितं माने आबो ताकलाइबो नुजाखा नेशनल एडुकेशन पॉलिसी जे कताल पॉलिसी नि थ्रुते तामंखा ताकलाइनो फर्स्ट टाइम जे Kokborok सब्जेक्ट ओ Kokborok सब्जेक्ट न तुयै यूनिवर्सिटी नि एंट्रेंस बै माललिया अब बेलाइनो वानामा संसक Kokborok अंखा सिनि त्रिपुरानि सेकेंड स्टेट लैंग्वेज अब कोनो दिन बांगो गया अब फर्स्ट टाइम अब हायका तो जों तिनि ओ जगह फायो एसएफआई टीसी नंग बीसीबी मालायखा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि बसनो कक रेखा जदि नेशनल टेस्ट एजेंसी बरक जति आबनो तलांगिया फानो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी निजिनि साक बायथांबाय आबनो तलांनाय आबनि बाय तावानादि बरक बाय जुगाजुग नारदि बरक ओ टेस्ट तलाङै आबो किन्तु बातंला एंट्रेंस बरक नाहारनाय सेकेंड जेतो सिनि डिमान्ड तंगमने आबंखा गोबां मा सिनि त्रिपुरा स्टुडेन्ट हिन्दी बा आलका जारा हिन्दी बरक ओ जगाव सिनि itu sini second demand tong mani abo Tripura ho kobang ma abo hai middle class ba sini abo hai economics tong ni status ni problem tong rang kuitane kintu sung nukjakha kobang ma student rokno baire go thangai exam marogo ba entrance marogo inka abo rang kuisani go jungjau to sini demand tong mani Kokborok jehetu sini Tripura ni second state language aboni bagai jate sini Tripura gono jate aboni exam ongna ongthok tai बाकी जे सब्जेक्ट तंगना आबनि बे एंट्रेंस जाते त्रिपुराओ नांगनाय अंक किन्तु तिनि वाइस चांसलर जेटा सामानि बिनि मते त्रिपुराओ आबहाय इनफेक्शन तामिनदा आबहाय परिकाठामो जेटा होना बांलाबाय आबहाय उन्नति डेभलपमेंट करिनि बागै बायरेगो थाङै आबो एग्जाम मावो काबो बेलायनो वानाबासिन चने क तिनि बरं गोनां मन्त्रि अफ्रा जेबाबे साइतो तिनि त्रिपुरा बेलायनो आगुइ दं इनके बुसु जराते आगुइ दं आबनो आबनि कायसा एग्जाम्पल तो नुबि मानका तो जों एसएफआई टीसी नि अंगै तिनि ओ जागा मानजाखा आं टीसी सेंट्रल कमिटी नि जनरल सेक्रेटारी सुजित त्रिपुरा गानागिनि ओ जागा सेंट्रल कमिटी नि तिनि कमलजीत मुरा सिंह कृष्णा अंकित तो एसएफआई नि अंगै कौशिक जों ओ जागा फाइ डेपुटेशन निका जों खाखलायो आबहाय जोंजाल रक त्रिपुरा हास्तेको जे भाबे Kokborok सब्जेक्ट न बन्द खालायरनानि बागै ओ सरकारनि दायित्वमु आबो जाते टाउनखौ एटलिस्ट Kokborok सब्जेक्ट न जाते परिरनानि शेप जाते खालायरस जाते खालाया हंके जों फाइनाय साल आबरा तुइ जों सिरिं तंगला जबाव जों नखना